Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Kanti impilo yomuntu angeke iphele yini emhlabeni? Kanti impilo yakhe ayinjengomqashwa na? Ongaxoshwa noma ngubani isikhathi emsebenzini lapho asebenza khona. Khumbula ukuthi impilo yomuntu ingumoya, ifana nefu lona eliphela lihamba. Uma esehambile emhlabeni, iso lakhe alisayi kusibona, kodwa yithina amehlo ethu asekuye, kanti nendawo yakhe ayisayi kumazi. Khumbula-ke mfowethu, khumbula-ke nawe dadewethu, ukuthi kulomhlaba asihleli ngankani. Ngakho-ke ukuze uma ngabe lifika leli langa leli lokuthi uhambe emhlabeni, uhambe kahle, nawe mawuphila emhlabeni ziphathe kahle. Ngaphesheya komfula kukhona izwe lokuthula esiyolibona ngokukholwa kwethu. Kulelo lizwe elikude emzini okhanyayo, ngingeze ngakubala okuhle okutholakala lapha. Khaya elihle, khaya lami, mangingene esangweni ngiziphumuze kuwe. Khaya elihle, khaya lami, kade ngangizulazula ngingaboni ubuhle bakho. Ngizongena masinyane ngikubone khaya lami. Ngiyohlala ngidumisa umenzi wami, umvikeli wami, umdali wami zikhathi zonke. Nkosi yamakhosi, Nkosi yokulunga, menzi wezinto zonke, mdali wezinto zonke, mdala weyinsuku, wena ongozeli, wena ongalali, wena ongafi, wena ongumqalisi, wena ongumphelelisi. Ngicela ungiphe amandla ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihambe endleleni yakho eqondile, ngihambe ekukhanyeni, ungibonise ukukhanya, usize nalabo abasahamba ebumnyameni, ubakhiphe ebumnyameni, ubalethe ekukhanyeni. Ngalamaqiniso-ke menzi wami, nalabo abangajabuli uma ngabe bewabona noma bebona amavidiyo wami, bengajabuli, vele angizanga ukuzobatshela izinto abafuna ukuzizwa, kodwa ngizobatshela izinto okumele bazizwe. Kungenzeka-ke bangajabuli, kodwa wena uyabazi. Uhlale ungivikela njalo-ke mdali wami, ngaso sonke isikhathi noma kuphi la ngihamba khona. Ngiyazi wena ukuthi empini uyisikhali sami, emini uyithunzi lami, emajukujukwini uwena umvikeli wami, uwena umholi wami, uwena umqondisi wami, ehlane uwena umelusi wami. Ngaso sonke isikhathi ngiyazi ukuthi uyohlala ungivikela, as long ngizohlala ngimile eqinisweni, ngilikhulume iqiniso noma ngabe libaba, kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi ukukhuluma kwami iqiniso liyomkhulula umuntu. Ngicela ungiphe amandla-ke Nkosi yamakhosi ukuthi ngiwakhulume lamaqiniso noma ebaba, kodwa mayefika endleleni zabantu ekugcineni bese abantu beyakhululeka emakhamandeleni okuboshwa usathane ngayo yonke imigilingwane yakhe, nazo zonke iy'nkolelo usathane abafundisa zona, bese nabo beyabambelela kuzo egameni lokuthi bakhonza wena, kanti abazi ukuthi usathane ubaphosele intambo ukuthi mangabe bebambelele kuyo ayidonse kancane 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 azayobafaka esihogweni. Usivikele njalo-ke Nkosi yokulunga, usivikele njalo-ke Nkosi yamakhosi, usibonise indlela, usivule amehlo, usivule ingqondo, sibone iqiniso. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.